Mabisa baria barungamirite arimi ba majani rungu rwa mwaburejwa Kusto niborite rais wa koti nene Lady Justice Martha Koome gutigira magamba jonthe njara za gukonia urimi na kinya wendia bwa majani neja kuthikirwa na kugitwa na mpwe uria kumbikika bakiuga guchererwa kwa magamba jaja ni kwithiritwe kugibatonyithia asara ya kurigaria. Samuel Gaishima ne agutariria. Kuringana na arugamiri ba kiama kia arimi ba majani ya Kenya Union of Small Scale Tea Owners Kusto, magamba megie urimi, urugamiri na wendia ba majani imaigitwe magikara kotini wakagita karaja matakurikia ontubura bakuga ibote magaba gatura na mathina ma urimi bobo. Kwa ngerekano ni gambarira akiama ba bodi ya KTDA bairire kotini bakienda arimi baringa kura wa muntu kuringana na shairari na chio bantu akoringa kura emo wa muntu rera bakuga irekarite muno. Magamba mara monde mapula wa kotini ma majani ne madhiragia kagita kanene muno magigakinyia akurudirwa conclusion kana makurikirwa. Ende bariuria mugambithania munene Martha Koome atigire ate magamba mamu magukaragatwa kenda murimi aruta wira akimenyaga maumithio mandithino yake. Mheshimiwa Martha Koome Chief Justice, magamba ma majani ndi tudirerwe na mpwe nikenda twambiria ulimu wa majani tutina irigishano no iriku. Nkuruki bariuga amona kuigwa katiba nene nkanirite rongiro rimi kuma kiri thirikari nene kuthikiri thirikari ya county urugamiri bwa majani bojoketwe ikambuni cia Anto Kiumbe barabata yago iranene ikugwata baita kumania na nthithino ya murimi. Netwegwete twina kirigaro muno nontu ulimu wa majani wandivovirwege private company kana private agency mawira maria tubwiri kwiro tuke consultaga county government kana tukiolagiria county government marirutwa ni companies ile igutudira majani nikyo nitukwenda kuona ulimu wa majani nutwikite ndivovudi sawa sawa ge county. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.